بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جاء بكتاب كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها من سار في ضوئهما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عن ضوئهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله على العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala puas amban kapananglit tebi duk kepemuji tebi si Allah serta kapanalawat tebi si junjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan ay kahinapusan nabi pinaturun pitu pereta bulak dunya ganta magawa kitebi dialem amban dialem karindeman magdialem kadantaan ganta magawa kitebi amban dialem lindem kaawam magdialem sahaya panghati ganta ngawenan kitebi amban suleyab ebut narka jahannam magdialem sahaya surga ni amban niin ga niya hinang janan pakasyakan tabi narka o ga kita bitapagay suwe ni duk ga niya hinang janan pakasyakan tabi surga o ga kita bitara akwe ni may umat Islam elaw inin kwe ni tasyubahat tabi di ilewin insyaallah duk biiznillah kalu-kalu paatag si kitebi iyene kailahu elewin. Magtagna amban lisag pito ruksampu tudelem Riyadh perehengi lisag siyam duk 40. Lisag siyam duk 40. Nagkulang maglabi. Yo ilahu iyene elewin mian elew iyan ahad inin nagkulang maglabi tapit 2 oras sampai 3 oras tapit 3 oras ubus bandingan sin agama Islamin iyan si kailahu sin elew duk bulan may pong tinai kalasahan kuene teriwayat amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
si waktu ye magpain, fa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Inna syamsa wal qamar, bennal pe inne ellewin duk bulan, ayatani min ayatillah, due pe inne ayat atau akan due tanda amban me katanda-tandaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhawwifu Allahu bihima ibadah, inosal we Allah subhanahu wa ta'ala yene ellew duk bulan inin ganta pamakitalew we Allah subhanahu wa ta'ala iyene meipun ne apabila pinaatag we ne keilahuin me pong tinaikalasahan. Ambaniin tesubahat iyene si me hal sahabat zaman tagnali bang keniaanin ilahu mata elewin me pong tinaikalasahan atau akan ilahu bulanin keba-kebahan siya manamal duklen nu siya manamal ine dielem pikilan din pegge ada kala inzar warning niyaan amban Allah subhanahu wa ta'ala we song niya pinetek ka we ne bala ine tujuh umat inin atau akan tujuh manusia so ketelewan din ine zaman tagnali yene ka ilahu mata elew apabila ilahu mata elewin atau akan ilahu bulanin keba-kebahan me siye umat zaman tagnali adat kala kalu-kalu peinde indar atau akan warning ambad Allah subhanahu wa ta'ala wa bennal mi'an song niya pinetek kawe Allah subhanahu wa ta'ala bala si umat ini. Ambanian ini hinang din sinesaan cewek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul khusufa fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi. Bang pain nekam tasarta bika ilahu mata illewin atau akan tasarta bika ilahu bulanin fafza'u nasubi kampenya magday-day ila dzikrihi yene si pegzikir si Allah subhanahu wa ta'ala si pegzikir tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa du'aihi duk subi kam manalus atau akan magday-day ngen dua tuju Allah subhanahu wa ta'ala maku kampunan tuju iya me pong tinaikalasan. Lemikian tesubahat duisab we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yakshifa ma bikum. Bang peinne umatag sikaam iene ke ilahu mata elewin atau akan ke ilahu bulanin. Fasallu na magdairay kampenne ng bahayang iene ng bahayang ke ilahu. Ng bahayang lahu. Iene inalina nura salatul kusuf. Wad'u hatta yakshifa ma bikum. Duk ngendua akam si Allah subhanahu wa ta'ala supaya aan iyene kal duk aan ne iyene mapaatag miaan keilahu elew atau akan keilahu bulan miaan may pong tinaikalasahan. Inin pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuju kita bikemon apabila tekitetebi ke ilahu mata elewin subay ingat tebi we pemekitale umiaan amban Allah subhanahu wa ta'ala tujuh manusia amban nien dinak magday-day magteubat dinak magday-ray miaan maku kampunan dinak magday-day iene miaan nambahayang may pong tinaikalasahan duk subay peekah iyan pagsadakkahin kay hinabu ilahu bulan inyan. So masyru'
atau akan cedi amban sambahayang miaan inalaud atau akan jinari we syara duk pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yene oras ke ilahu mata elew iyan atau akan ke ilahu bulan iyan yene magsadakah meg sadakah duk meg zikir duk meg teubat duk meg istighfar duk yene nambahayang ke ilahu mepong tinai kalasahan menjari miaan suwe ingat tebi iene elew duk bulan inen dia lem pagbaya-baya Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Allahin, wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillah. Alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun. Amban me tanda pen Allah ta'ala. Duk ayat ne tura tak bulak dunya inen. Iye ne sangim. Duk elew. Yen elew kome kwe tulay. Sangim duk elew. Wasyams duk iyen mata elew. Wal qamar duk iyen bulan. La tasjudu lisyams. Da kampein ne pesujud si mata elew. Wala lil qamari duk da kampein ne pesujud si bulan. Wasjudu lillah. Sa pesujud kam tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqahunna iyene Allah mapanjarisin mata elew inen. Duk iyene Allah mapanjarisin bulan inen. In kuntum iyahu ta'budun. Bangken yaan bin mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Allah subhanahu wa ta'ala pedialem Quran ne mahamulliya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ga penne pineturun we kami me tanda iyan. Atau akan ga penne pineturun we kami iyan ayat iyan. Mula-mula iyan me keilahu mata elew. Illa takhwifa. Malaingkan pamakitalew. Pemebelag we Allah subhanahu wa ta'ala. Tuju manusia. Kalu-kalu ne pain manusiain. Bintung. Pabalik iyan tuju peg ibadat. Si Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasahan. Menjadi inin amban may tanda, duk inin amban may dalil, we bennal, bisan pesaing ge hadje mata elew, bisan pesaing ge hadje bulan, dielim pagbaya-baya Allah subhanahu wa ta'ala inen. Ubus iyan may ilahu inen, niya may bang petek ka i'tikad atau akan kesyirikan. Paasek sikite. Wa ilahu sabab miyaan. Wa ilahu sabab inin. Wa ilahu sabab itu. May pong tinai kalasahan. Inin dembuain amban may guni-guni. Ilahu pinain paggesong miyaan atau akan paggemate si ano. Atau akan paggesainin. So pen Rasul sallallahu alaihi wasallam tinambalan wene may akidatin inin. Tinambalan wene pikilan sa inin. Amban hadis Abi Mas'ud al-Ansari. Misara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Yukhawifullahu bihima ibadah. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Fa idha ra'aytum minha syai'an. Fasallu wad'u Allah hatta yakshifa ma bikum. Fa inne bennal elewin duk bulan. Tanda amban katanda-tandaan Allah Ta'ala. Yukhawifullahu bihima ibadah. Pamakitalew we Allah Ta'ala iyene ipunne. Iyene manusia apabila ilahu. Wa innahuma la yankasifani limauti ahad. Duk elaw duk bulan inin. Gay inin ilahu sinabab amban kemetay si anu atawakan sinesinen. Bisan pesainggat jaranggonen. Fa idza ra'aytum minha syai'an. Bang tekitebi pe inne iyene ke ilahu mata elew iyan. Ke ilahu bulan iyan. Fasallu nanambahayang kam iyene sambahayang ilahu. Wad'ullaha dukngen dua akam si Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yakshifa ma bikum. Samantaan gay inaan we Allah ta'ala amban kaam. Iyene
keilahu miaan mepong tinai kalasahan. Si dembua periwayat pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Bang kampenne mekekite yene ke ilahu bulan duk elew. Bisa nadya ko'y ahat-ahat. Nasubi kampen Rasul sallallahu alaihi wasallam magdayday megzikir tuju Allah Ta'ala. Duk dayday ngin duaa. Duk dayday meg istighfar. Maku kampunan amban Allah subhanahu wa ta'ala mepong tinai kalasahan. May umat Islam inin amban me sababan pun pininiya wa Allah subhanahu wa ta'ala may ayat inin. So pamakitalaw si kitebi miaan sube inin patut seryoso tebi duman me upama dukad niya me post tebi atau kanduk niya me miaan ine ni sa sube ingat tebi parkala miaan yene keilahu matailaw miaan ga mian niya ineruk ine sa pemikitalew tuju kitebi kemo. So sa inge bentuk panambahayang tebi iyene miaan sambahayang ilahuin nakbir keo sinambahayangan si masjid. Rakala ko kami ulali pasyong-syong bang niya may magsambahayang si masjid to di alam Saudi miyaan na magsambahayang kusop yan ataw akan magsambahayang ilahu. Sa awang upamanin di kita pa masjid may tawil a'adhar keo amban me tagauzur nanan si inin miyaan me pong tinai kalasahan me pong tinai makajari ke ng bahayang siluma. So bentuk pa ng bahayang nun nakbir keo megniyat we ng bahayang keo sambahayang ilahu ubo sili mat miyaan meg istiftah ko me pene subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ubus mag-a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ubus matiha kyo. Matiha mian puas patiha lay mag-ayat kyo. Ubus ayat nun taha manamal-namal. Pinataha manamal-namal. May suratu Baqarah atawakan me den juz atawakan me tenga juz. So, depende ni kau. Ni sisitahin taha ini ayat nin. Pagay minaksurin lai, may pong tinai kalasahan, yene gay sambahayangin, miyaan sambahayangin, sube agen-agen mengkin pereheng, bang pereheng isab kay lahuin. So, pinataha ayat nin, so bang upama kita patahan ayat nun pandak-pandak, so gay isab me kay ini. So magawa sunnatin ng sinin pinataha ayat nin. May den juz atawakan may tenga juz. Sa inge na iyene miyaan tahaan kinabayaan nulay. Puas ili peruko keo paruko. Puas amban iyene paruko nulay petongas keo balik amban perukuan. Puas matiha keo balik. Pag matiha kyo balik, miyaan puas amban patiha nulay mag-ayat ni kesab pinataha, sumagua papandak amban iyene ayat no dehelu ulay. Sabang upama ayat no deheluin may 10 lamba, manjari pag ayat nun isab may 8 lamba atawakan may 7 lamba. Basta pe kulang, iyene miyaan ayat nen amban iyene tagna sin ayat nulay. So, balikan ko, puas amban panagnaan sin patiha, usduk ayat no mataalay, peruko kew, puas amban perukoan no, tongas kew duk kuat, ubus matiha kew balik, ubus mag-ayat ni kay isab, pepandak-pandak, miataha sa papandak-pandak amban ayat no dehelulay. Ubus bumangkin kew pasujud, na sujud nundu na kwero kantang miyaan us peruko kyo to pabalik
puas amban iyan tongas no man rukuli us bumangkin keu pesujud me pong tinai kalasahan. Puas sili puas dua sujud lay iyan ko mesi sambahayang sindue luru kuat ne keu isab pabalik si kedua rakaat. So matiha ne ke isab puas sili mag-ayat demikian pinataha rusab ayat nin. Puas iyan peruko keu amban miaan iyene bakas pag-ayat nulay ubus tongas keu amban parukuan matiha ni keu isab ubus bu mangkin keu mag-ayat pabalik pataha-taha rob ayatin sa papandak amban ayat no yene dehelulay puas keu mag-ayat paruku keu ubus pasujud sampai hilang nunay sujurin ko kantang sambahayang sinduehin do. Sa dua rakaat do sambahayang ilahuin sumagua 4 sujud nin duk 4 iyene ruku' nin. So bisan kanian nin gania khutbah ne me pong tinai kalasahan pagi alal qawlir rajih khutbah iyene sambahayang ilahuin duman iye wajib sumagua amban me tazkir sunnat tajah mian meeseb keu yena oras pagsambahayang bi keilahu mian bang si masjid. Naman jari mian caili bentuk sambayang. So demo ko si kaam puas keu caili nakbir Allahu akbar ubus pente meg istiftah keu us matiha puas si amban iene Fatiha nulay gairil maghdubi alaihim waladdallin amin us mag-ayat alif lam mim atau kan ini ni ayat basan puas amban ayat nulay peruku keu. Puas amban paruku nulay kuat keu amban parukuan matiha keu balik matiha balik gairil maghdubi alaihim waladdallin amin ubus mag-ayat keu mag-ayat paintemian pataha sa papandak amban ayat no dehelulay puas ien me pong tinai amban ayat nulay peruko keu us petong us mengkin keu pasujud yene ko me hinanang no si sambahayang sinduehin saili puas sili sai irwi sabi hininang nun iene si kedua rakaat lay na sai en pentemian bentuk sambahayang keilahuin me pong tinai kalasahan. So bangkam mabaya mian namba pe so yun niya lupos tuan nursam mian sineruwe ku si page ku so payamanun bi pasalan iene sambahayang ilahu me pong tinai kalasahan. Puasili nambahayang bang upama lune ke pandak ayat no natawakan taha ningko ngen dua meg istighfar duk magsadakka pinaek kapag sadakkahin iene mian nansi inin me pong tinai kalasahan. Ubos pinaek kapag istighfarin pinaek kamiaan iyene pengen doa atau ju Allah subhanahu wa ta'ala hin duk syubi kitibi megtewbat syoras inin pegge tantunen teed dembuay inin amban me tanda pemi kitalew Allah ta'ala me pong tinay kalasahan dalil inin we bahi na dunyahin pen me metetto eten bi dembuay amban me alamat elaw kiamat bang pilmi ne ilahu bulanin duk pilmine ilahu mata illewin. Tesyubahat di alam hadis, bang pilmine ilahu mata illewin, duk pilmine ilahu pente bulanin, tentunen teed, na paananin, dembua amban alamat, we patapit ne manamal, iene illewsin kiamatin. So payaman tebi, agin, gamig kebek kat ke ilahu mata illewin inen. May palabi man, may 10 tahun ne palabi, bang may bistabi daran ne kailahu iyan isin matailaw inin. So para tahun inin hadja pente amban 2019 sampai 2020 inin jadi me kailahu bulan para 2020 inin bang si Gregorian calendar min dua ilahu ru Januarihin kuitu mian ilahu na isang papalik. Naman jari may pong tinai kalasahan mian inin
PMS seb tujuh kita bikemon. Wa sabennar patapit ni iene ellew kiamatin mepong tinay. So, subi kita bimegmehet-mehet mag-amma. Subi kita bimegmehet-mehet mian ngahatul dito bi. Inuntul na kita bi itu Allah Ta'ala, pinakitalaw na kita bi Allah Ta'ala, supaya kita bi balik mekepikil iyehin. Iye na mian balik tuju iye, balik ganta meg-ibadat tuju iye mepong tinay kalasahan. Amban me iyan pe, gateseb guto bang kamperuku, na pinataha-taha ruku'anin. Ubus pinataha-taha pente sujudnin. So binasanun bang peruku sa ili, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, pinagbalik-balik. Samantaraan niya pente tagagano lay. Demikian pinataha sujudnin sa iruisam. Mian binasanun subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, pinagbalik-balik. So yun may umat Islam, amban may tapik tebi ko ito inin, mian bune may akida upama, may megtotok kasirola, may akida, git tapayam may abetting lagi bang may bulan, ko kinabang nakanakin, ataw akan akida sube may binetaran pinekes, iye may bettingin na may bahasa tehinang ugis ataw akan tehinang may ine-ine ni, paatag sinakanakin, ataw akan yun may pinain pandi, suwi pinan niya pandi may ilahu, bulan na kaya akan ilaw. So may ininin may pong tinai kalasahan. Gainin niya kasi benalan ni amban agama Allah subhanahu wa ta'ala. So magawa amban may guni-guni at jainin. Amban may invento. Amban iene manusia sinkuwa ito. So erwi miyaan sigitehin, nambahayang, mag-istigbar, magtewbat, magsadakka. Miyaan amban may tesubahat, amban may mansus. May pong tinai kalasahan. So lisagbiye, bang magtagna kay lahu mataelewin. Bang magtagna kay lahu mataelewin. Bang tudem Riyadh, lisag pito ruk sampu. So magawa bang si Jidda, hatu bang sige-sige patala, miyaan sige-sige isab pediki ahat-ahat tekitevin. Tekitehin. So tamanan pasti manamalan si Dubai, si Oman, si Yemen. So pasti manamalan le si siye. Limikian miyaan tusan tagriyad tekite wete juz'i. Kalau kita mekikite pasti ahat-ahat. Miyaan siya bang may patala na upama sige-sige. May pong tinai kalasahan. Miyaan na kalau megsesyong patala ko may si may Jidda, ngabot hap may Madina, hap may Jordan, hap may Sing. Yene dengke pakle. Na sige-sige sa periki iene kay lahu matelewin ini. So siya ito, sakun sa ala kulli hal, si masyru ng bahayang, samantaraan niya petekiten ke ilahu sin mataelew, lune ke tenga, lune ke full, game ke ini, manambahayang sin ilahuin may pong tinay kalasan. So magawa, sunnat iene inin, duman wajib. So bang upamagi ke ng bahayang, so ga niya, dosenu, dukga niya pente miyaan gi kay sinukot wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakuha testinganon dahu, testingan tebi miyan pegi sambat anuhin once in a lifetime inin atawa kan twice in a lifetime bang metapot telahu si keduehin. Miyan sukul ne pahalain pegi liang-liang du paatag iene parkalain inin sukul ne niya ilista si kite tek kali selaw kiamat may pong tinay kalasan buhat jinin pahalaanin tujuh kita bikemon. Manjari miyaan inday te bang sime Philippines, sime Malaysia, bang pasti kay sisi atau kan bang takite. Bang upama takite ru sa blaing na say rab hukuman len. Sa bang upama ga takite re, rugay pa atag sisi na Allahu a'lam miyaan arakala ko kita kita le sisi. Pagi miyaan bain-bain doy siya kailahuin pente. Yung upama te kita biru, so game kay hinang biko hininang ko pinain ko miyan. So tamani insyaallah subhanahu wa ta'ala targib din bisi subu-subu ininen
syukur ni jania miaan teindan tebi, syukur ni jania miaan tedok tebi, ilmu ni sabahau. Si tenged iya ni pagsambahyang ilahu ini. Atawakan ke ilahu mata ilahu ini. So ini ilmu bahau, bang si mang bahau mengetahuan iyahin. Bang upama mangga mengetahuan iyahin na, atawakan mengetahuan iyahin na review si siya. Iya ni may bentuk pagsambahyang ini. So bang upama balik sumusumud de, paatag. Miyaan, may parkala ini, nagay na ka magtilaw-tilaw. Ketawahan binebang ine hininang bin may pong tinaikasan esebun bi parkala inen esebun bi iene parkala inen. So salam doa na Jessica kemon murah-murahan dia parihala kita bi Allah subhanahu wa ta'ala miaan dia parihala Allah subhanahu wa ta'ala kemon lisag piye balik na siyat no yan kaba subuh-subuh tu dalam Riyadh, tu dalam Saudi, puas kuat jangan bahayang subuh. Ubus mian masa diki-diki. Ini nalevi nasa. Puas ili magtagna ni. Magtagna ni tu. Inday ko bang pia oras nin time nin lu si Malaysia. Bang pia si Philippines sa ato may isag siyam, pero isag 10. Time targib tabi subuh-subuh ini. Naman jari salam doa na Jessica kemon tabi balik subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.